Amasan his YouTube channel an vezo sen bonum chibai tunia hin houlim video hile pu Tuchung Singson Pu C Singson ama hi naglena emi umte la dinga lamkai kison pi ta naga galana sada tuni chana kumtam ta Thingnoi lamkai na hitan tu masangin zong episode khat in hawin mi piten lunglu ten na vewin abanin episode masanga kana se bangin ama kumtam thimta hi ta to kilhonin mabana ama life experience te inam piwa dinga go manduta khang tha te khil na theile khang tha tam ten ama pana thil tam ta hin he do thina ding tia hi episode 2 zong hung ki bol kin hin lunglu ten na ngai win lang ama lunggel le ngai dan le nam pia dia panlah na ho kahung kihoulim na hin adin Tuchung esante to hin ki boy khut veng vung laita in cycle gam le kang po pi gam hungin lamkai te to hung ki lamkai phabe hung ki mu pin chuzovin ama ho party apanin zong ama het pina hi zong le mi zan ham khanin chi esante do naw gala pan hung la ve ti zong thu aumin abanin emite tu laita I Thingnoi lamkai hovin nampin to thal choi to hou-lang thua hi ta akop le leo hi di hinam di lo hinam ti hi ma ngai dan jong hin serin abanin Tuchung kahung kihoulim na wa a main point pen hi le people's movement iti bolding ham iti padding ham Thingnoi ho rule ipi ham tiho hi detail da kahung kihoulim mo hin chule ama hi Thingnoi lamkai hi wanga lung theng sela Thingnoi ho phat lo na jong sei dong mi hi ti kahin sebe nom hin tin tu hin ngai zu te pu chungzang to kahung kihoulim na ki pau ma le pa tu hin aban I kihoulim na ban zo be the ki dingin nang zong masa ka se bangin na kum zong hung tam che che hi ta to before memory fades tia hi sei thei chang hin sei tha di hin to hi kiholang ki ti de le nang hi Nagaland lang nin ke Manipur ga hin adia Manipur langa ke ho na e mi te hi tu masangin people's movement ti khat pat ding ti dan khat hongum thimin hin la kipan loham people's movement kisan hi thal choi hon ali diu ham ti dan hi nang mu dan I ti dan an muam tu masanga chu ti thu jong he kana sei na khat no min na i movement hi adi ten gal kabla jo gal I kam hinda government of India to kihoulim ding kipat ding iti wa hi le a nomenclature pa hi people's movement aji chu igen the now chu pan khoma panlah khoma chu teng le he che movement pa he people's movement in che le hen a weightage kat ahat na khat the ding he ti che lungyal kan nei ji a che he che people's movement in he do le hen pa he people's movement iti teng le Thingnoi no do ding mi pi chun chi pi ding hi pun tin ti nam khat hi je wa chu ki khen the hi pu bin I tu mo jong khat hi je a chu hi cha chun ki roi khom le hen I hat zo diu ham hat be nong the ham ti chu kanagel ji a chu people's movement ti a hi kan se a hin la I ka chu ke thim ke khilin nei khau ham a people's movement iti teng le a Thingnoi chu no do ding a people so a mi pi chu ki lam kai ding ti lunggel I nei khau la hi le ti jong chu I ho ka division khat kha ji ki khen na khat kha pa chu I hat mo na hung hi the ding ji a Thingnoi to mi pi chu pan kho ma people's movement ti chu kana se chu le a chu tu khanga hi thal choin ide jo se ki mo jo pontin a government of India jong he lang khana chu thal choi ji ki ho tam pi ding alung lai na khat bolding ti pun tu ne idin mon he thal choi ho lung lai na ding ki bol he pontin anam pum pi future chu isim kho ipan kho ma isim duty chu mi jo se a ching ongol lunggel the yo sin hiti chu itu mu ide yo a hi ji a chu
people's movement til ami mo la sei mo aching athim how wai zo sei keng khana idin wa ichi pidiu chu ha jo in tin chu teng le hi chu democracy ke wai sang hi je a chu people's in ade ka the democratically dan ta ade sei the ding chu abeja hilu chu ya chu ipan kho na ito teng le chun ka sei banga lampi khat hong ke hong in the chu teng le hi cha chu mi pin ade athum a chu dan lo wai chung wa na akito a hi le that will draw the attention human rights violation hong po this chu teng le mi pi chunga he ade de dan choi law enforcement in jong dan di lo ta de tham the lo ti ai Thingnoi chu dan su ke dan om ji a tu Thingnoi chu atha teng le outlaw tha ji le mi pin jong se di kinei ji lo a hi ji a chu ta chu ide ka no bol ha na ding lungel in wa hi le mi pi ipan khom lo chu a kho dan chu ka se People's movement in ti tiang le nang gel danin nang ma experience dolin ake ho context in ipiti dolin panuleng padiham KZC na makai diham mahirowa le tu masanga lung thu ati bena movement khat lung thu ti ni piham conference to bang khana na nevin hichi lung thua hi KZC su group le MLA ho hintin KZC ho il MP ho hitantin hecha piam resolution hoi pian pass veni cha jong resolution number 3 na jong kema personal ta ka vedan in jong very controversial na itiam kana government ahung ki form khale du dale tivel ho chan ge no mini chi iti dolin ki panle iti dolin ki chi pi le phading ana gelam nang ma ngai danin tu sim ju ke ha mu sao lo ke be lo en la example khat chu meyoten movement an bole pau hu ahung chi wa I ati ai le mi pi on pan han la thi ham cho di ve na he la mo sunga ke ho tu na khat chu nomenclature yong chu mi na chi la ama ho hi he ma bang lu tai ki ti chu adi ta ju ma ho jong hi British record na ju sei ku ki ne hi chu la he chu na ai le movement na apat nom phat no wa chu akilung to the ne di khat chu bi zo Tuchung Pu kinup tu kilul thi na hi je a chu itan ge ya tu na state jo ne ju ta chu na je a chu to ai hon jong de khat ne le ai pi che le e ho he movement I che ma sang wa ai lo ide inga I sei ma sang wa ko na in sung ke sa hi kha je wa he hat mo ne le lung ki to na hong po do the lung cho hi chu ai pi che le ke je ti wa ga ki sei sao je le a cookie nomenclature chu ilhai bang wa chu midang ule naw dang chu ki convince lo heize a chu I hat be the na di wa ki ju jo dong chu heading ti chu a sei loi kan he chu kan ha phu cookie zo iti tu ni de mo na ngai dan ki bang hi zong le step khat I kal be wa kan mu inten je a chu kejet si I bol do wa hele adi ta chu ikilung to na platform he je a chu heche platform ma chu I mo se I bol te yuta chu aya chu Thingnoi in jong kejet si cha za ngai chu kejet si beri no ja chu pan ila kom ti Thingnoi to do min tin mi pi to do min tin to dan ki hop dan panlah dan chu thim chi le hen chu I ma boy ni dim lo chu la heje a chu hi cho chu I pan khom te le hi chi movement pa chu people's movement ni chi hen
people interest pursue imanodiu chu imalam zo sen hungdi zo tan de ti chu gel dan kha cho ni ki sei sa cha Hichi ke je si nan min phain ken kamu dana hi tu chana thilum chan ho thil thil hung ho thil ki bol ho le dam sunga thil so ho ka vel le ke je si hi thu nei ta zo lo ham na ai lo wa le ke je si zong athal choi ma mai na control dana ham ti dana kamu thimin tin hichi nang ni piti dola na muam asung tu ja a kejet si a ki se ma chu kejet si chu ep role ane de ham ti chu ep ham more responsibility mo ku now chu a ki chi de chu ka he ai ba nga hi cho nam pum pi ki loi khom na platform khat chu kejet si te kilung tu wa hi le adi ta chu kejet si hin lit a bol ngai chu lasanun ki khen the hi pu be ti ba khu hedging le yan ya chu kejet si platform ma chu government of India to negotiation initiative chu di interconnecti ya ai lo ngal ami pi chun Thingnoi chu ki che a ingan si ngalu wa amo ho bek bona mi pi ipan wa he jong chu khat hin tin achu ti lo na a he le tu na chu people's future ding ngai tu hi je wa chu is the platform chu ngai ja authority chu ke je ti chun imalam jo sta lit a bol da hi de isungwa trap jo se participation kha chu hung do a chu chu hat be na ne di hom kiti tu na ku ki terms pau hi ikila khil phat nu wa hi ule naw dang hun e ho pau thadu speaking group lang ho hi aku kida na evet kit phat nu ba I ti se dam kita san tu na tu lu sun gal kap to ide thum to confidence building e ho ka thil thum ta hil hai piu chu abulang bu na chu ki pum khat na pa chu anum sa hen lang om sa isu ke wa apoi mo kho dani mu phat nu wa chu KZC platform isim wa hile KZC chun imlam jo sa elam kai di chi chu ka sei na hin Thingnoi jin jong chang sem jo se bo le gu na chu tu na ui sa du pan jong a chang se thil jo se bol theding a ke ngai tu pan tu na ke ta chu o ta chu a sei ko ai ding talu tu na i thu mo hi within the framework of Indian constitution a hi la Government of India chun iti chu ichan anan jo di ham he a chu I movement pau chu Thingnoi lang chu be a jong ki thelo chu ain la Government of India the ki howas ko sading hi je wa chu peoples iti ting le Government of India mit mu ding a ja weightage khat chu chu Thingnoi iti ting Government of India Thingnoi evet dan za chu je a tu na he people's movement sedo ali achu pati cha irung do cha de panila uchu hat be nan kini in de ti chu ka gel kana se nang hi iki ho na masa a comments ho ka hin sim su su le hepa hi pa chat mo moi Thingnoi lam ka hi Thingnoi ho jong hi lo na wa sei seng ame ti khat ti khat hung ki zin $80 na gelam Thingnoi ho phat lo dan a ki chol gam hi ta chol a ki chol gam hi tai ti jong na sei na Thingnoi ni ti chan ki bon ti ve te Thingnoi a phat lo na jong na sei nang la Thingnoi kum hi zat pi Thingnoi lam kai na hi kit nin I bi ha nang lungel chu se na hi puntin tu na I bol zo se hi tu I cha te khonung dung ve a thil bol hi je wa chu a phalu jong ja phai ti wa hi le a pha jong ja phalu iti wa hi le oi lai pe na chu
ipipen di hai pi diu ham je chun adi lo chu I hen ngai chu Thingnoi hi mana tu bol de si di ikisa he le I chan pi ki di zo de ham Thingnoi jong ki su di ngai chu mi pin jong he diu chu Thingnoi be ja ko sa the jong hi di lo pi chu mi pin jong Thingnoi chu chai che da na I lo ba Thing iti iko na ikoi the lo teng chai che ki gel do chai che thing ki che ma ga ki set du achida na Thingnoi la kha wa jong mi pi jong idi zo di lo ki teng le Thingnoi jong amo ho ngai dan khat dong da chi pi nan tin he jong le tu ne ki che chana he diu chu gam tum nei ding chu teng le ja chu nam khat hi na ki vai hom ding khan to na machal na mi to le se khan to na I hai hom the de di wa chu tu ne hi ki vai pu na gam tum khat nei chu ki vai hop na the khat chu hen ti chu de sa na ji tu ne hi hi chan hi pho we tan le chun ka se nom chu Thingnoi jin jong I bol se se fai ki bol jo pun den te no he jong le tu chu adi I chi pi lo ba mai pha ve hin ko iman lai se wa chu ata lam di chu I lut kha the lo di ji wa chu tu ta se da tu ta I ki zo kom the ti ngule boi na jong chu mong he tan tin lam chun nei ti tu mong chu ki che ka se ji ba tu ne ai chan di mu ni pha pu I pa te vin pan na la tu na e ho khanga he chan ni pha tu khang hin tu le set adam le next it's I tu te generation future tu na I hon sim lo ko na sim da ye jun ki hen te I pu ve I pi se jong le pan kom kal wala chu e ho de thil dang option dang kamu do lo je a chu Thingnoi jong chu pandan oi mon the dong tamin tin thil pha bol dong be pun tin I dong le thil pha khat ka bola thil se thum ka bola he le ti chu adi ekiti the lo chu he je a chu mo hon jong thil hi pha chu gel thobun tin he do na ni hen la mon jong mi pi apoi mo dan hi he hen na pan khom lo kho dan hi he witin tu chi tai lo de thil dang ka mu do thi mi khat chi ne ke wa ki vai hom the jong ki lo intellectual ho jong ki sel da hen na mon jong nam pi ading in pan la pan hen lang ting de Thingnoi in jong nam sunga le kha thi na ching a thi mo jong involve pi bo lo ngai chu Thingnoi ki ti ja ching a kin ho ma chu ki le sa je ja the ma the na hai wa nga mi ching chi ki de lo chu Thingnoi ho chu ari chu gal kap ding a thi san phu la in ko mang hi je wa chu agel sang wa athal ha di kho zat na khat amo a be the lo jong ko mi pi ni he nu ngan thal choi ki ti ho hi ki nil pi lo ni chu confidence building trust deficit chu isung wa he cho hi til ki bol ho hi itile ika wa hi kita santuna trust hi a kho dan he nu pa ki ka ji nga kita san na lo teng le til pha su ngai lu chu cha hi igin mon na hin khoa I hai lai ta hu ya chi pa hi nga do le hen tuần ya chu mi pin lai pa chu people's movement to chi pi diom ti de ne khat ka lung yer kan se ai là tua hi cái họ lăng
kitimei le su group lang ho kalam kai teu hi tu chung gal lai te in ipitiam neo lai ki sei to bangin football ki che phat le football ki che phat le khuna tham jing volleyball team to banga volleyball ki che phat le ke nga pe je to bang khano mi jin na football ki che phat le volleyball team bang volleyball ki che phat le football team bang ti to bang khana lam kai te hi adien thal choi lang ho kamu do in nangin kalam kai teu ka thal choi lam kai te hi piti dola na mon a hi chu ta san thu dola hi Christine pathin ta san cha te hi Christine khat chun pathin thu pi azui chu adi ai chu hintin la lesit mi bi na wa hi pathinin mo pu na za chum mi pi abang talent ni ya government service lin ta kiji do chu teng la ho lam kai min education lang yong o ja mo pu na ne ta sa thila lam kai yong ki Thingnoi yong de ta bong a chu pathin het lo wa hi la ilo sap na di jeng a hi je a chu pathin to i hi now i ki ka hi i te mang lo wa che i chi pi jing di Christian chen al hong pi khat hin tin la mi khat nen lam ni ki zot ki ti hi the lo ke yong hi na ga le na chu nu parchi nu moi to hunga chu asada banju kala tho su tu na a thi bunga taw na mul ki ti sa na dinga dong ku to hom pi jeng ta pan ha la kala ai wa amo ho ki loi khom na sunga ju ke yong ju e pan sa nu mu ai wa ken ka se pi pathin na to da ki da ai po pathin in mo pu na e pi thil ji ken thil ni ka che ko pi the lo ding hi tong win a sam chan ka vet ding he ji ju kan ki ho naw cha ai le ke yong ju e kai tun yong chu la ke pan de sa de ya de chu ai wang ken tu na Thingnoi ka pan hi ka thanu ji e pun thin pathinin hi chi responsibility hi thuboi masang gal ki pat masanga pathinin te e mu sa thil khat kanene ji a chu hi chi Thingnoi ka mo pu ne thil dang tu ka khel theilu he je a chu ito na lang hasam hi la tu ni khwati thil ki bol ho hi langa chu lol hing ta ikigel wa nga chu lam kai khat hi na chu eking an sina hung pi sanga hilang tu kalhai pi zol atong de oma hi le ke ji bola ju ka ki sa lel nga ya ju lam kai ha pha na kai khom na hen lang tau khom na pan chu selu hin ai wa nga chu khu Thingnoi lam kai ho bol de lu pi chu he je a chu ki oi mo na thu hi pun tin bi hi min tu na Thingnoi ka pan chu pathinin mo pu na responsibility chu irresponsibility hi kichi hil pi the chu mi abang khan en mo pu ne hi pathinin mi pin lam ka e len do le hi chi mun ka lu ting le that's responsibility ka mo pu ne chu ya ju lam kai tam ta chi responsible tu na Thingnoi lam kai ya a mo pu ni piam ti ki het lu ba a mei thal jo a ma sot ji nga hi le hung di zo pun ti ma sot na ding phat u min tin i mei thal long koi thim phat ma chu ikin so ne ding mei thal chu i thi na di jong i thu i thi pi nga ma chu i to na lang hi concentrate the whole ya chu nam sunga hi mo po na za kini i to na lam chen gun chu tin kita ten pan da le hen i pi hal ha sam ding mi nga mana chi le ke jong ka chi no min bul pe ke jong ka pe no hit bang kha mi na hi
lúc na khát chú kinei giống đấy athu pi pen chú tu na ke hi pi ke am ti ki het ngai Thingnoi khát đến cái tổ đi pem ô giá khát đến tổ đi pem ti ki het ngai pastor reverend đến tổ ding i pem ki het ngai chú ya hi mi khát đến cái là cột gam tin cột khoma lo hin ding ki ti lo sap na ding hi bu chú ya chú cái ti lo na chú nếu chú khát ga pat chú na chú nếu lại tu si ma ki hung chi ama khu mi na mo pathin thu ngai sa mi ne hin thu na chu Koi ham na na sei le to. na kim khom la yang chu PS Haokip tu jing kang chu tom ka kihoulim lo na de ka se lamkai hon imo pu ni ki het ngai he chi lam thu hu e ho na panlah ha pi wa lo ni me chapang ge jin angai thim the lo ta ti chu ka sei pi chu ba Ipidian don bun na me pa. e ma jo se hung phatan te ti chu Galum ta po ya tiho vel khona do kha lo ham. Gale ki chai tai galum ta po ya. cháu sử dụng de gal lấy sự nào ra gal cái trái thế đó gal mình kinh nghiệm tin gal kỹ nên ima chu hita chu ipi do ya अच्छे हम जो कहे दी पून gal हो जा cái trái thế đó e ho gal cái trái giống là gal chu jing jing ding he je a chu tu ni gal lo pa cái trái lo pa chil tu itu pao hi e mul so di na mul so de dinga chi ipi bol di kilung to ngai chu Nangin na ngai kha ji di ba na icha to GMFDI ya khona sei ji win Bible chu hi le Bible chu le kha thieng na pathian le kha thieng hin I de ngai zo si hi Bible a ki mu hin na gal do này ding ki pa ding lam ding nui ding ka ding ki ding le abunga chang chet chet hin na ale tu chung ki ho kong boi lai ta bin a thiam angom lai ta in gal zona na ki video hitai ti hovel ai lo le na tu bu na do yu ke man ka he nai ti hovel to itin akala lai tin na kila do na no ho gal hi poi ke ma gal hi ti hovel kana za zap zap jin ale pu he jang mi sau to ka ki hona wa man ana se na khana hin jeho safet na pathianin gal na zoding a hi ti dan khana se chu man gal ka zoding hi tia hi e pathianin gal na zoding a hi ati tai tia hi gal ding a ki gong lo lo cho ase pai ho ki ko tup sa se na mazo se ki redia na ale hi chi to ki kal chen hi ki ho lang ho pi ka tiu tam gal do ngai ta poi gal hi pathian gal hi he ho de nga do di ti tan deu khana hu thima ka mu gal lai ta hi gal do ding ti kho ya ham ti vel hi nana het ve thawam nangin tamtah ki jana chu ai chu me min thil khat bol te an to lang a hai pi hu a lo hing te ding I cha ku na khu pathin in ide ngai e pi di ti cha mo ta san chu ala christine pathin ho cha te hi je wa chu thil jo se hung ku na pathin in thil jo se kile ki pathin ne ti chu thu cheng in chi pi I za o I he nu khat anh là amo ho chi dan ka he thim ha ai le hi cha ki loi khom na ma chal ding a khan tu ding chu amo ho priority khat hi chu ya chu ki sei set num lo ki sei pha num lo a je chu pathin ta mo ki ka hai je a chu adi lo pa pathin din bo he na ya e won mi him bet dollar wang chu a bang thil ho hi bet na hi le chu ti ta a ga pom jing the thil lo hi lo jong chu da di lo chu ai tu la e ho hi ka general la thang pi a ka bet dollar ta san $2 jong hi spiritually e ho hi
stable hi lu chu ta san ram chu do la yong hi ta sam na tim ta drawback setback tam pi ni wa je kichi na ta kiti pa hi inei the lu chu je a chu tu ti la khat langa I chok lang tu ti te am khat sei thim lang langa I hai le chu ta san thu si ma chu stable hi lu tua hi chi GMF de lang hin se ngal ngal na pa chi zani khat be ni la dung hap tama sa ba ha khat keno te apana thu su khan ngum cho hi chi so ni pi cha chu pi ki ji tam ti le hi chi adia KBC lang ho na KBC lang ho in hi chi GMF dia ya aga ki involve ho KBC ya na to na nei pastor ham elder sam bi pam khat hiya GMF dia ya ga ki khom jing au ma hi le hat a hobonga an to na adin muna pan apan muna pana hi ta ala do ti jeng te na a hian a hai sa ti to ba khanu min tin mi ni le thum ham khat ke ma het danin an ki hai sa ta na he chi to ki se a hi ke no ten press release in bolwa KBC ten hi to bang a bol no no diu ti dan khat na thu pi khan ngumin tin chi wal jep lo ha Thingnoi khana dinga a chi chu sei ding khana chu ai chi nu jong hun ana to achal the ni dinga chu mi thu ni lamkai mi gin ho ya nam min akimat tu se ya chu mi chi nu hu ipitam amin khu chin kholam nu chin kholam tin kulam chu mi confident hi a hi ta chu e jo kun ni to bang khu a bol diu chu a support the diu apan sat the ne diu mi akivet jiwa jo ju convince ki bol ti ngode sei ngam lel ani lu bol ngam lel ani lu chu en na a chu khu he chu ki loi khom du de mo na dem na hi pun tin it's high time ema hobung ki loi khom na sunga hi ipi irin lel ham ti hobung sung hen lang association sung lamkai ho amo ho yong aki khul phat na ta chu ite kel ngoi ho chu hita ju wa mang the jo ham ti a he amo ho yong ku kalin le lo ham ka sei thing zo lo ham mi pi ka pui tu lo lam ti zo ki ge lo hen lang ho bung khu phat ta hui tu ba gam sunga dinga jong ga le tu la cham de ding de ju le cham na jong chu mi pin pan ila the lai khela ga chi a sila lung bon nei the ba ai le ta san tu sim do la je am ti chi jong khu ho de nga lep na kul pi jong he mai the e je a chu idem dem di hui pun ti corrective measure ho bung sunga jong iki hul chil di ta chu thagaw chu sim do la chu a ho bung sunga chu lung mong zo lo hi bon ole hing ki sa zo lo hi bon hilaya chu a chi jing wa hi le a lung mon nao ham khat na hi kha a hi le hi chu ho chun a ho bung da ha ki di ta chu ai chu hi kin ha kel ngoi ching on a kel ngoi ja kitchen pat chu amo pu na ki he ti ka ti ne cho chu ho bung sunga pastor ham secretary ham dikon ham hi mai de na a pan kala a hi le ko ho bung chu dam the lo ti chu je a chu idem dem je bin de pu bin tin idem dem wa e ho sung ikive tu lo le ho bung dang dang chu ung cha wai kha the ya chu kamo pu ne hi ipiam ti hi ho bung ho long lam kai hong min ki ka ai pun tin amo ho zo chu sa ga wa su lung mong ai pathin chu do la a su lung mong diu chu la naka a hi le lang hana chu members hi di ta jilai hi lam kai ho jo ki khul phau hen lang hi chi ma chan lo na ding chu di isa lo wa hi ikel ngoi ho chu ikichin phat diu chu
chukati ne ตัวจีก็เห็นฮอลเลยก็โมบายแล้วก็เห็นมุดด้วยนะไปจีฮีอันล่าสุดหลังช่วงหลังตัวพี่ยามเขาได้กิจีนนิสมนิสกีดเลยสมสกีหลังจีเลียแต่ละอาจีเห็นบอลเนี่ยว่านิสกีดเลยสมสกีหลังดาวโคมนะอันหิงตันเตียนอันล่าสุดอันล่าสุดพารากราฟจุหินซิมแรงนะเจ้าส่วนตูนุ่งตูบานเลยฮิไลน้ำปีดาวโคมน้ำมันปันละหัวจงขันเสียดคอยมันอีบอลตาเราดิวินทุเปโคตะahung kinei je tanti nei lova tau jing dia thupe I hiu to hlonin akoi tau na apan la chi ute first Thessalonian 5:17 tin Pu PS Haokip ama min kizina soi kai ni chi halkhat Thingnoi ho adinga overreach judicial overreach ti to bang hena Thingnoi khana dinga to get involved at this level he overreach valley lo ham excessive valley lom ti hina ka ngai dan ne ta ka hin sei thu hin ama hon til abol ho hi aphading gela til bol ki sa je wa chu ilanga ko na adi poi chuti khati ki ti ti yong de emiti le mi na chu alung han na long ki che do thi ahin la ta san thu shi ma chu thing no jin thu ki ha the lu chu ye chu ibet na hi le ahin kalwal pe wa til khat a hai pi dan wa kha je along kha ji bet na hi le ko thin lung hai na jong chu hi dinam ti jong chu ki chan ko thin do na thu ki se kha ki bol kha jong he mai thi ya chu thing no in wang he chan ge ya chu hilaya he ti ding khat di ding ki ti ho houlam thu do la ta san thu do la thu la thu se tha ki ti ho wang hi kiha bol da le ante aje houlam thua hi se bang pathin thu ju ka hedi pun ka thim pun hi jong le ta san thu hi changwal thu chu ka in ko te jong ka ji ka chang ko hu ko thei lu abui da ne na ho de ho dong de cha chu ji thei lu i ngai thei tu ne tu ke thei lu jong ja lang ka ki mo chu da ko la hi kha ko ti na ti la chu ching thei la bet ya pa zo ai sei chu koi ma ka sei bang koi mai dem nai sei se nai pon Nagaland Burma langa NSCNT ki hendan jong ina sei sa ita na episode ma sa hi ama ho tua wis du te hin him le thal mangcha konyak te by force Nagaland for Christ ti khara seva Christian by force bol a kiso sa ki gon hi ho zeta jong hi khablang party le ama party ki het themo na hung pi nga na itia hin na sata hung so sa hung jong a hin thildang tam ta jong min tin hi jong hi sa kholam dola pa jong hi a factor khat jong a hin na ai ti ja Thingnoi kan hi wa le hen secular India is a secular country they should not have a side feeling on that na hi hou-lang ho sa hou-lang ho a bol dan ki bol ta wen tia amahon aki aki kang koi wa phai lo ham ti hi ka ngai dan hin a banin hi thil khat hin do be kit lang le tu chung in lang ki ho boi lai ta hi hiam le thal hin na sata hung tha sama hin kum hi zat pi gal gu bola gal hin ki do ta na movement hin ki che pi ta e san te hin me the te hin 1 2 3 May 3 nia a hin bol chaule May 4 nin kyo May changa ki chai ka masangin May changa ki chai tan me cha hin nangin na ho lang ho nangin
na iti pan ipiti na la khavam na gane lang apa na Ilahi de na sata pan kilas. Alo thelo din bunita. So tum ching tuma se thelo lo ba. Ya chu helanga dong he pan na sata sangwala na loyo mintin. Asunga chu na sata ki thupi na. Tene en jong bol thei chan na ki bol thu na. Ele aditil ta de jo ki se no lo ta. Se yong ai pun ai wanga na sata pan na kilas. Aji chu ki pun na sat helanga chu galel da inei tingule hoilanga I ti de am chi igel tingle ti mo pi so di ta ka ki se bele masta de se tu amele ten zale na tu mo ale lo a hele ang la mong jong le state ne ta chu na ga ten jong a movement chu alel ta wa hi jong le movement na ga da hung la mang wa le state na chu chu tho di ai ku ki te chun gal ilel wa ile I hung la te hoja I chu di ham chi pa te kilung gim pi chu tilai ji a chu pan la the ne chan ki la chi a til ki bol chu pan ki la sa ya chu he lang a jong he se bang a til hi ni dang ta bang do a lung kham ta hulang a til ning jena chu I ti nei lo wa te am ti lai jong chu iki khul chil di ngai chu mấy trong lô tem mấy bùm nào thì tiếng bông ta bông bê ta cho à bắt nông lô cho ấy chú ý thì là na ngày sa lô ta yếm thế thì giờ chú tu ba na he làm cái hồn rằng ấy chứ again phô để khát ăn cái này đã ý gian ham cái lá đồ thế ý này ông chú ý chân ham khát ý ngày sa thì lâu chú ngào ý tin gal cái chạy mà sang ý zat til bol tin in song sang cái ti pi bol jong le gal kalel ting le cái này có go zo si ji mi adi bu ya chu am kon tu banin yelong yel kho tin ai wang hi chu ho hi priority pi di ngai chu in the lo si pa de lo lai chu apan nante ide ikibol the partner nante in the tu hi khat wedding a su khil matat za su khil ni na pa hi hung sang za ding che pa ju ki cha du men che I su khil I hen wa la I ki su di diu chu I ki gin phat diu chu du ba na Thingnoi lang lam ka ho no phat cha che pan jong la ta vin tin tu ba no ha la che han la mi pi dam the ne ju ka ho na hi ti pa hi lam kai ten sumil lo wa pan la jing ding chu ka tim na jong he Tuchung ki ho boy lai te na hepa ken jong ni tin WhatsApp la dunga kana vezi nang jong nahung in na ki houlang ti di ham he kong sai pul lang nahung in koi to nahung hai ta free nahung jeng hi nang ai pitham confidence na nei nam hoi lai ham khana ipiam khadum khan te ti na gel lo ham ai lo le min nang hin het jenga confidence ipi garis wa a boy kha le garis wa ka ki koi nai ti anung ham nahung dan zorni hi hal khat hin se ti mu gala thu ki za din mun ai bet ting le lam kai khat hi na je bol the mi zong le agam sung chu lu ding mi pi do ga ki mu to zong chu mi pi adinga moral boost bong khat na zong ka ge lit ilanga lam ka I pi ka tu de ka thi ka man di ka ge la ya phai ka sun zo ta a teng le me le te du ki na hi wa aka chu e zong chu ko yo se e he zong tam nan tin hi zong le e chu pa chun e tu tang the lu chu agam sung ka chu ding lam kai to ga ki mu tu ding chu pa chu wal le pun tin hi zong le mi lung hem nai ting le ga ki chu tu zong he lung thim dam na ka gel bil ko na hang sa win lung ne hun ti ho chu
til khâu na tabang chu til chu ga kinei pe in Thingnoi lang hong chu group gu mang chu kimu pi thoe tilum dan hong chu padisa ki se ya chu hiện giờ lang khăn là chỉ đi ngã chỉ đi ngã biển kia gì à chứ chỉ đi cái cha gia có cái sel giống cái chỉ thâu đi à ya chú boldness khác chú nei ngài yên tin ya chú lắm cái bôi lâu đinh cho lang khăn àจะphát triển con nào mình chỉ lang từ cái viên dầu lâu đinh giống đấy cái câu số ngà agam sung giống ít chân ham khát agam cái ju ngồi lại làm nó cho bỏ nó cái về số hi lại chú xin khoa đi ngà thì bỏ thấy bên đó na cái là ya agam sung chút thì chú cái lunga gì cái hi gì à chứ cái chút thì bỏ chú mi na chapang honan ki pui tho ham fully aman hong ve ti dan ha hello pichu Japang ni gari tol ding to kai ten den ding chu ka chapang on ni kon ki puya khong chu man cha chun ki pu ve na polo ye jo man cha hi ni hi bodyguard ni to meithal ni entitled ke the government of Indian red card AP acha that is only within the state of Nagaland wa ma ki puthi ki lo Nagaland sunga chu ka de na ka chi thi ale cho ki pudo thi lo pa ma ki pot thi lo ipiti nam mi te hin cycle lang le kang po pi area nam mi te hin welcome hin bolu nam na thu se ngai thau nam azu yu hinam ka chi se ju hen dong chu a lamkai chang cycle chu lamkai ho tu ku kin pi lamkai ho dong chu ka tu khom na chu tai cha ko hung do de wa chu Tuchung Pu P chu kene lamkai pa arun tu chun zan kat ka tu na ki houlim ti jo wa chu a president Paul chu thu in pi ku kin pi pa thu a chu pat ve ki muto ta ka ti le pat AP lo ya chu ka ki mu the lo ai le e yong chun i sei nom i share nom chu thil om ji a chu pat ga ki thu ma chu e chu lam kai khat ko kong de te ajang pe na thil chu ka bol thei lo ji a chu ugin pi president pa ko ma chu ka het sen lang ti chu kangan chi le tun ko pot de ni ha lam le ti chu ka ga nga le response um lo pa na kong ki le do ki ta ni zan mo mon hong ham hilanga ni thum tabong ko na chu civil society ho do ki mu to na pha jong chu e ma che lo a hi le chi zo wa chu nen kum ma chu Mizoram ma ka chi Mizoram ma MNF lamkai pa ipitai men ko zoram thanga Mizoram thanga tong go ki mu to ma ne phati cha welcome e bola a cabinet ho ama to home pi ho de chu ama ho kun thil khat bol every Friday lu kun ta home no khat man tiu chu hi chang jo ka pana aji nga chu phat AP a cabinet no phat cha ka tu home wa kihoulim na kinei ama yong khu ami hin khu biam chu cham kim pun tin yong chi li nam thua hi pan wang chu e la pi no mo mu lo ne ding I pi ma a hin la thil chu I ti bol da mi ti pan la tham tiho chu ka kihoulim thon anam bor yong ka kila to a phat ka ka che ki
e ho tang hi thei pun tin amo ho participation involvement dong ko ngai ka sa in e mon i changa i sam kitan thei lo chu edin mu ne edin pi de mi ki hol ngai anom le da le pang the hi jawa i pan sa te di ngai sort sai te hi lo di politics ajmin ama ang sung de ki vet chong ngai nei chu hi jong le e ang sung jong tu vet sa ngai chu he che pa ju diplomacy i thep je ngai bi ve nangin ipi level a naga kimu pi ham eze naga Thingnoi lamkai ham ai lo le eze kuki lamkai ai lo le ipi dola naga kimu pi kha danam e yo sunga lam kai khat hi na chu ko nu pi le jeng te le iki ho li mai le to na ga de politics lam do la i mo pu na jong chu i chi ku mi ja ne na kan to ai ta ai pi bol jong le hen ti ho chu point neo pe khat chu ki tong ta ki bol la discussion khat ki ne ai chu ta lung thai ne chu khat sa attention e pi pa chu chu ke da ken nong ka lung thai na khat na ga ge la na ka lung thai tu in to jong hi phat pha ka ne ja hi le khat ve ka chi ki to I su problem ho jong ho ma ho khu pan ala lo a ho ka mu hin se le phale gam nei khat state khat nei ta ki bai hom ne ne hi je wa amo ho kun e ho din mun chu do la se ne je wa hi le government of India jong i chan ge hama ngai sa na khat hun nei jin tin chen hom pi jet be e su bo ho jong kun i chan ha ma za na khat jong hin nei jin tin hidam ti ho hi lung gel ne ya chu kana kal su ta jong hi khat ve ka chi nu ki keu na sa ho jong hi neo khat review bol ki na ka de dan wa ve ma khu Mizoram CM khat ve tu khit da ba tu khat he machal na khat kinei in te khatis ha pau tho chu tu chung boi na jong na as a chief minister of a state e ho dinga ha pau tho chu tu na se bang chen na hi tu masanga mizo te to ki job lo kho tai te hi organization khan hung ki phut do MIC ki tin tin na mizo integration council ti khan hi hung ki phut do in am ho jong ken kanamu dolin achinga thema tamuin ex bureaucrats ti ho na higher post are retired government official ti ho jong aum sau win apai ke gel danin chu okay we have to see many options na options tam ta open a ko ding hin ale tu chung boina hin sei hin do beleng ki ho ka Thingnoi ho hi e se bangin aza aza le la za dawin tin hin la amu lang hi na sa ta hung kil sa ma hin na se bangin azo na se bang chen in amum lo thal chu thing tum to ki bang hi ta na apan na di be gari ke ne a thau ti lo e pya man dam so di le lo na he chi to kil honin anang ho party in no ba para mi hung ko nu me ti za khat jong thu gu kana za zemin he chi pi ti mi za to bang hung ko nu wa e pi pan na la khawam ken nong kan za mai wan chu ki ho level a chu bi chu ki son lo ji chu gam chuk chu ma cheng hi ba pat ila de jong e ho sunga jong ki het tu ne be ya chu sei tu lo wa chu go lang ki mo so thi lo ain la ma chang bala pu na ji a mi za tha ma na khai lu jong chu ka za thu na chu cho ya chu ka te bonga pan khom cha phanai ti mana chu mo bol jing the jong hi lu na ye chu feedback jong tamtah hong de ki thi ye a chu official ta de mi chu em le thal pi a ki sol thi lu chu ti chu e bol wa hi le
athip loading bi machalo government of India chun nasata ate chu ipem khata an se ne diu ko de hon pi kha diu jong chu ain la hal le ni ko ki ve tin angai nam ting de koi man ki ve chim pun te ti le nam sa de ba ngai dan ke ba lo je in thu tam pi ja dum jong le e ho de ta chu ngai sa lo ki koi the lo diu chu i lu che ma ki nei che na de do ai wang ki sei do the lo tuan se dan hi nang tuan pan mun che sui bita advisor tu ipi ni ti tai tu masa kana za zamin da hi kyo hi GPR ns na ka umta masa ju ke ka hi ba unification kan bol ba unification a ko na da ai ma ko na mi tam ta hung do kumi ja dam de ka chiu le sunga ke tim lo na ne khat khat ong kit le khat ve chu ka ke tha wa ai wang ju ta ju ken jong ka loi pa khat ve ding ka na da tha chu ka lung han na tam ma se ngai ha yong le aman jong e tha the lo ya chu go lang wa e ho ku ki reason a ho chu tha kyung ki kum phat ja kong ki le ki na ta na ka to ho ki ya ku ta ka to ne he kilong share MCL member of collective leadership ma me kilon MC sir ti chu cabinet reng hada hitan na no adingin cabinet kilon brain sir member of collective leadership ti chu leader hola adinga MCL pan athoh mun lian tahin nang level hi thil ne he lo di nang na ki he sa lo di hiwanga he jong le direct official channel la ki inform lo di jol amane he di tia jong mi hung zam chi le nam hu dinga hung zam ti jong jong hi mai thin tin nai chelang hi let's rub behind below the carpet but atile to nang na pan mun na member kilon sir member of collective leadership hin ale chi hi tu chung ki ho boina ki ho boina ti jiang tau tin na inam mi te to es an te boina hi na in jong ita no ho cabinet level meeting an na polu kham amo ho lunggen ipitiam sympathy ahin nei thovam ipi advice ahin nei khavam tua kiloi khompi lamkai pu ai te e ho dinga kinga ma na pong mi chu ya wi sa du te na ma jong fu na sa ta ademo ai wanga e ho adinga kinga ma pong mi ni ya na sa ta ge ni ku mop ne kum som tum wal ta chu ya chu e ho adinga ka se masat manga chu apang mi him chu be lu chu na intellectual sunga jong lungel ne ho jong pun na sa ta e pan pi ya apalo he wi sa du te til zo pe mo aku na he kisu se a te na le na go jong he alung thing wa cho jong mi zat ham khat hi alung thim su sit pi wa e ho mu da ne lung thim ne yong chu be de lu chu hi jong le ka sa ma sat banga e ho a dinga na sa da thing ma pang jong tu mi be de lu jong hi I het ken ju ngai chu anaga pum pi chun ku kyo e du hi lo pi chu ui ta du te lam kai ne no ya hi til si ki bol ji bu chu tuana sei pen chu tuana sei no lam kai pan chu amini pi ha koi tribe ho hi ham en ki to bi jimomi ki tin ma hi khablang to ka to hom lai wa che ma jong hi ne ma ni ki pon defense secretary ho operation commander ho is western nagaland kiti ta hu nga chom phat wa chu general secretary pa to I am on Kohima na no na tha kha thu boi la ya ama was ama his general secretary ne no general secretary to ama hi general secretary le chairman no chairman ni koi
kachi khen masang wa chu hou-lang chu chairman ne ama de gong ki khen jo wa chu e ka connect ho ya ma president ne ning kum sa split ka hi khaula mo lang khana unification ja ki pu wa ta tua hi lo tho rm lo tha ki ti khan ke ho president ke ho bi so ka loi ho atwa nang ho chu ipina tiamin unification chu hitalo na gpr and sna GPRN NSN ti chu ayam hon jong GPRN aman ve ve lo am GPRN NSN atiwa mo hun che na je nsn gprn ki ti ke hin ti dong he nomenclature dong he ep ki sa di ham unification na chu propose kan bol chu lebu le gpr nsn chu hung di de masanga chu nsn gprn oblique gprn iti wa hele a government amlo la ya chu nsn chu party chu lai her khen di khat nsn ko le party chu gprn ki di government government of the people the lai who het khen di ngai je a chu tun government chu formation a chi ta je a chu hichi government gpr nsn chun nsn policy yan lang ipi jong le government in formation ahi ta de a chu igel ito di was implementation chu gpr nsn achi pi ding eti chu propose ko na bol chu kin thua ije a cha dang ko nsn gprn de ti ke on gprn nsn breaken a no chu breaken ai ma saum lo na gprn oblique nsn kitis abo ko nsn oblique gprn breaken a ayam party to isag muiwa oblique ti chu chu ya chu amin ku ke ho hin gprn nsn oblique nsn kitis party government ta chu nsn party chu gpr nsn gpr ti den government kha government ki bai pu ya jo party hi teng le chairman ki ting gpr nsn a chu president ma chu president hi tabet party a chu chairman hin tin at ting le gpr nsn hi ting le president wale tua hi no ho NNPZ azong member ni hiu cho na ke ho adi ta ke ho hun bol do pa ni chu ale achom la min se ti ne pa chi NNPZ te na agreed position chu hung ki implement tale no chu ipine ti dio inana kinung inana che diu ta mai lo wa le na chapang ho i hoi lai ham khana piha 16 point agreement ti lai phan ham chi CRPF battalion ni lang create a bolwa na NNC kedar ho zo se tia a helu nu ti to ba hen ho hi he cho ho ne ki ho kha tho ban cho yong je agreed position a bon na ma ta chu Portland chu li lang a lang ki thu mas center ham se state level kinop to ne kinei ta chu to hi agreed position ni implementation part pa he bo awa de ta chu ke ul ha de chu kanei ju ta so yong ka kai cha ju ta chu implementation a chi thelo na chu ui thadu palam kai no ya chu solution la ding num lo wa na ki mu mu na ba na ki cho het ve ve na lai ham tu hi wi che du pa ho loi to chi pa hi kum li lang chi ta FNR Forum for Naga Reconciliation Initiative to bloodshed among the Nagas to kinga itacho. Is Chengma yang avela Thailand meeting ha kana chiu. It's he international forum ho to tell for example workers so
conflict mun ho a chama wa le ho le teng le meeting ta setting khana conflict expert ho yong nasa da involved American Baptist churches ho yong nasa da involved ni wa che ho de jun che ma ya ju ka tu ho wa na reconciliation ju ka ne steam uniqueness of Naga history ho yong chu 1929 Simon Commission 1951 plebiscite tiho bang hi 3-4 points so he uniqueness of Naga history ichi tha sa itas ai le we sadu pa lamkai ne ho imajo se ho ma terms nga ama interest a heji a chu akikicham na chu aphachu bo reconciliation da phachu bo kitilo chu at least bloodshed among the Nagas has stopped. Kichago na kita kiman isana ma hung tang. I think it's a big achievement. Nagate Tsushima di nga de. The reconciliation under the initiative of FNR, Forum for Naga Reconciliation Initiative achu. Kita tu kitisan su nga ding ti kinuk tu na su ikai chu. Acha tuan ho sung ki ka boy talo na. Boy talo kikap tu na ai su abo ki boy ja. Kita kimat kiti to he hoitilang jong le. Kitip mata. Chuchu langka setting khana chu it's a big achievement katino. Ale hitin nang ma ngai dan hin dong in gatin. Tu chunga ichi tuan se pa chu na ui se du pa chu na satta in lopi ta in na lopi den apin na gam hong lunin. Ichi ipiti dola na mon. How do you study or what is your take? What is your reading on ama agam apin agam hong visit na chu. Ichi kan do na lo pen ta chu ibo bi chi minister an hi lai zin na. Khat ve plan na bolin hin la na sata in mauget na kitin student ni zo ki that khain ama ni ichi mauget ko ma zong memorial khat piam khat bolu vin na thi san so na tamtah no min hi chilai ta chun na ga te tangkhul te la koi te imphal le om te hi apoi moi le imphal da la theding din munin an kha fi ti zong thugo ki zan na ale tu chunga hi e mi te to e san te na sata him ki boyule hi chilai ta hi nom tai ta bidam lamka Churachandpur district a Rajiv Gandhi hung leng lut bang zieng to banga hi ka bol hi nangin ipitin na muam na hi chi na hindon but masangin tu masanga Hyderabad University a emite la he na sangta ne professor Khamkhan Suan na ama to kanaki hona khana ama jong ka dongin na hi chi pingai dan na niam tele emite na thupi to bangai gial bang bin but you see how many national media have come there aman hi chilang dol a gial na ama gial dan national media is an cover da lopia it's a dying thing ti do bang khanin aumin na nang ma gial dan nang ma mu dan hin seo Tihi asung tu he tim lo na sa de. Ai wa nga I he diu khat. Achi pi athai pi thu hi thi atach. Ya ju government of India thum som li lang a khu pha lo ti bi mi na aga chu si sa lu chu bu chu ai le Manipur na ga te chu akitu tu the akise ngai da ne chu phati cha da lam tu wa ga lim chim thu bo ya ata chu be set the pun tin aji cho ma hon yo athu he achi tai di chu aki he le a chu Home Minister lamkai pa interlocutor pa ko eke misra jong chu ka houpi ipidola ta ki atile apo cho ka chu le phajeng la athu se houlim ho hu
ni piu na sa instigate bol tinagelam ase di kisi AP se yung la government office nan tigel ko lo ba ta tisa jisu ipiam itile ahoupi a isu ju ti ata ilang tu ni dan ga houlim jong le India dinga tu government jun kimacha serious la ta lu eje a ju mi na apin na ga maga pha cha thi ka a chu ipi to ki ma na man ti tu si ma ki so la bo ko mu ya chu ti ta bo ipi di chu thin ko mu be se dan hi news media chum na sang pena se denga is mozo holoi be hin aka houlim pi vene le ta tiki thing pumen epi se ham demand sui bol pi lova hele gamang la ka lut ki diu he ti khuna ha se jamin na we'll go to jungle again ti khana ha se ni si just a face saving cream na face saving cream to banga nu ham ai lo le a hi chu a bol do loading athoh do loading thua hi mi hi min ko jong tampi asu mang de a chu tu na jo ma chun na sei bong a mai sok na dinga chu mi pi masanga chu ipi sei jong le I ma hi lo de face saving chu chong aji chu confident na hi dan chu na de jalen le chu ama aku na thei di ko ma pan anala chu ma jong bol chu ha no thu ai le jalen na pelo ding mi innocent mi hin ko ja da su bang chu tu ne ai a team na tu I ja da sei jong de ada to ho hin a til a cha lo no hin til pha se to zo se tha ta chu ya chu tu ne hi the lo de tai hong ti ding chu mi pi response to ep de ha yong je mi na ki het se la man ai ma hi do jong le hang san ta lamkai kha e na chu atin ha thua hong se wa nga chu practically ke mu da na ji I ma chu hitalo ding ti chu ki chi eta lungim na de yong hitalo thua hi naga pumpi chu government of India to solution khat la ding ta ma hin anan jing chu ai wa anan jo lu ti chu at the end of the day ma jong hi it's a peace negotiation na de hong pang tho tho di chu masana se banga for nagas of Nagaland ti to bang te ma khuna ta cho na jitu na sa sa so table a chu bi na chu nang nen ngolo ham mastermind in putting the terms the clause nagas of Nagaland ti to bang kana khuna akibol lo wa hi le na ga te jan thua jong zo lu ta chu ya chu hi chi pa ko na chu na se ta setback an nei chu lam ele chu chu able ti chu ki sei dum lo chen ai la sunga chu chi hem lo wa hi le gala ilel di thua jong ilel di we ai chu a movement na hi blindly support bola mi hi asang za hi was ai atu tu na ga de jong thil mu thim ta he ta chi bang chi so ta lu di su mi to e ho jong ka si bang ina kido hi a solution hi lu chu ai wang hi chi so pet su nga hi e hon jong thil khat I sei do ta wa hi le I tu mu chu thil khat chu I mu te ne di wa de thil to hi e ni ke u atwa idelu separate administration jong hi
inga lo di hidile hilu di jong le kichi na khat to ka sa ja hi pan ila wa il hai di chu na hin la zo ne teng le government of indian thil chu a hai hilu pi chu solution khat chon hol thu di ya I thum khel pau de hi lo jong le I biam phat chu Manipur boy na pa su la the na dinga chu panan la di hitika de lungel khel lo di he it hai pi jing di zo teng political option khat chu thu dinga kamu chu ya hi lungel khel lo din mul pa sei dao din I thum pa chu yang pe na hai pi di chom khat hai jing si option kiti pa e hon I bol lo din government of India option hon hol di chu I sei ju bao rong he hong che mai thi ama wang e ho chun political option je ho di sei lo di chu government of India e ho an hol di na go a jong an hol na lai di tu boi ti la chu in do was de la ku na Singson phailang thu I din ge lam ti chu in do chu hop tu min hop pi le chun ki chai te ki tu te hi di ti la nui za lu ai chu chi chi khat ma mi tu khonga tu awareness ani ta tu kyo jong I kha do ta na ga ten jong a future du tu Pu PS wang wa amo ho khan to ne ding chu amo no ki gel kho ta chu ale a best option di biam di chu work on han bol e ho e pi wa na go jong ta pi lu wa hi the lu chu na go pi wa e ho e pi lu di hi the lu I ki lung tu pu di ta chu e ta Hey mamu danian a state chu masa swat sa kana bol to bangin a state chu a kia jong la neo val be se din sustain zo de ham ti kha jong na lungel kha jong min hili region hi to khodi sagin to na se bangin divide into three parts plain and two parts hills na and ah the hilly part give them complete autonomy na one state two system ti hilehin exact phadi ham ti ka gelin ale hapa tu hinna tu chung ki holanga adien ki holang ki tila kang po pi dia hina boy jing ke wen za ni khat be ni la zong mi thum langa ki pui mangin tu hin asam rifle te panlah na zalti dham cso chom ho to aga pui aga hin hla to ta vin wi chadu te hin thil zat hin bolwin hichi nang nang ma mu danin mabana nam kal boy na hungum theidinga na gelam dan he ga ki sei chul de amo ho jong kun to e ho thil bol da bang ha mo no ade ju chu ta he a sei do lugo ai wa he chu ko a last option de ga mu ta he sa de to ai le to a thil to chu Thingnoi hi je a chu sang la thu bu ya chu ai mo ke ru ong ki manes ka tha the chu ka pai mang the chu ai wa nga civil society o le lang bau di lam ka ko wa a thi bu nga hu wa parisa ka houlim na ka mana ka pi do ta aji chu intention jo si ki gel lo chu Thingnoi ki ka hi jong le iki ka ma ti le ti I ma na tha jing ki ti ho hi ilung han ma na I bol bo jo mi him phat chu a hinga I ma de ga tha ki ti ho hi justify ki bol thi ji mu ta lu ai chu revengeful mindset attitude on chu kinei lo ki je a chu tu na ma ho jong chu asli tai to jo ko wen lang thil pha ge ru de tu ba na hiti bol dau tin e ho ki ka ke thim na de di pi le tu ne hit thil pha ka ge levin na mi ho hi no ko na ka pi do tai ti ji bola bol num lu I bola samrai hu ko na ta pi ho ko mai a chu ti la lungel je ting lu ti e a chu
those say a limit, there's a limit to everything. The party, a parting gel now what ikitim ma itu. Each and hung kitim jodi hum to the hot to kick up. I want to long up na dong the Thingnoi lamkai loyal go home to kihoupi nachu. The lang wrong lamkai hold. Kihu mutton. Ide cut the ball no powder. Yet him mutin chilchu apatum the bulletin. Kina kisau to it be a solution one again. Yejun be very positive even. Tilpan again wa ahile. Itu home tating le. May he then it be a ball tatum. Yeah, to hou-lang mi hot in the future, they give it the war. Really, they why home the no ya to dom the lung tim in the naging not like what now to it. Ejun, Iki ho some wa. The two thought their generation future to Nahi. Ilung tota iki ho to. But Maju ki why home the take cut gel in age. Panto machal na hin. Chipaju no focus na boldi ikaticho. Maju to home piece ho na hije wa to mo jong to. Thua chilsi bol ho to kitu lo hi to mo ho do. Mingol lungel pay lo izat ham patin. Situation great ball na dinga gam tin ball jong de. Lamkai tiho chun. Hichu a support lo. Hintin la nagam chung kapal diu katuluwa kiti soi kai kiti ho wang chu. Mihi mina chu. Thilo. Achu til mo ulang ao mo chu kang pu pe hong kum su na lampi chu. Ka hello wa ka gam na pallo de kitile. Ni pe gel di. He chu lamkai ho achi ungai chu. He chu pun dong ka ti te pun. Au ma hi le e ho ding a hi pi pachu ma. Sanga ju te tu a ki cham na a zo zo mo ho jong khu. Asu se ho asu se jing jing a sang pi a chu. Kat ai na wa chu a se bol yong le bol form a pa bong bol form ding principle khat ku anei lu khat ma he jong le a phalang zo chu evet jung hi ji a chu a phat the na chan ji bol diu hin tin a hi mo teng le me changa ikidon bu tu jong phat jong hung be pun tin an la gal chom ding he ti le mi pi chu i ji ki bu chi tu ne le chai ti ki tu tu ti yam ti long ki ka pan le han lam pi jong hu noi lang ho hu yam ti le an kha kit mai thi jo jong ji a chu takhat be sustain hi the ne di wa chu a ho a chu ne le cha ki khop tu boy chu phai ka ti ne chu takhat sung boy ne sung a chu thu sei la na jong hu ne gen the chu ko thu the ki um chu lu dai wangin it ho su mo na ding a hi kina pi ding thil su boy ding ti chu lung thim chu tang de lo chu chi jong chu iki he dong ai ka ti le Ale tua na mudanin hitin hong kido tale en zong tia ama hou-lang okay tia thula hin sei phale comments la jong dunga jong mi tam ta na hin comment zivin naga ti ti hivin namana min sevin naga in ti phale nagalia la ho pangji lo hi atin na ale tua hi nang ma study na dolen looking at their capabilities na it's an gya hi a bol zo diwana muam especially Kangpo Pi area aje chu lam ka lang chu a bol e ma saum lo di au ama mi zo ngap lo chen na gal gal te le ko sang jo ya hung de da min chu neu cha han ki pu wa thi long bo lu
eje atu mele pumpin e thamwa hapta khat chunga chai do ding lunggel ne ja home minister pa hunga ni som le ninga phat athum chu ni som ninga chunga chu mele ten ku ke ho chu asu theng the ding amu the ji atu phat thum be na ong nei bu chu ni som ninga chunga chu India Home Minister pa jun EP bolo mele te phat pi bu ala tua de cha pe khat kiloi koma til su bui ho khu ana ga pum pin jong asot lo e ti jong che het ngai ikita to wa ile me chang agin teng le ko ya nu ya ki do ya lung ne ki pe lo dis min tu pa choi le tu pa choi din hala su chai the ya ge lo island patep le tin la het ikilung to wa ile ke bang tun ga le li yong ka ge lo hou-lang ni je thum chun thip na ta to ti bol thi chu lung ne ki pi lo di tu la hi le se de ka ve na masang la ya mai this right ki ti hi hung ki na ta chu to aban thogol gol pa wai hom na thu nei na pha de hung ki le ki iban thau adola hi le mi a hi din iban thau hat le e ho thil lo i chan the now chu be di lo so now I had you to who part he ka vet na hi le hi chip tu teng pa hi hung ki le to hi mai this right ki ti pa hi tua cho hin aman cha lai ta ken kamu do lai na pa ichi tua u keng te hi one to one ki tham di te le ngap diu jong hinam ami min ham hos to kha lo di Thingnoi ki kap to te ki te le ke ke chu e a lam kalang ho ki ho lang chu chan pura ho thu chu mai tai na kang pu pi lang ho hi na sa thawa kamu cho na sai de lu pi ba ka het chu ken jong angap cha thu su mo thal ha pa ding no blo ja ki tim bo ja lai bi ma ding a de me thing no ho do til le lo cha nei lu wi di lu a thu pi ben I ma sa I sei bo nga a mu chu ki ko ni ngo ba a tham thei lu di abana imite iwang si nau ti dam disadvantage na ma khoile Nagaland lang ho wang chu ipina ti dom ke pon Manipura hi hausa kyumin na kho hausa kyumin hausa than objen khoneu cha tamin scatter village khoneu cha hung tam tiang le ki ven bit di dan jong hung ha asatan na tua azwan hin se home minister pan ni som le ninga thum ni som le ninga ni in nga winta e san te phat a pi chu hicha chu na in na he di ba promote na promote is on the blow at the great blow at ha iti ang apum ngap lo cho ku ki te iti ku ki zo te mi in zali sanga lang chen na khu ho bulu di ki dia ma ho de chu Germany te galmun panmun bulu ding to banga gelo hin tu chana hi ma sam to pon chito bangin khulen ta minimum kho khan hin in zal so ma to bang ile ha house aum le tan te ki khoi dan jong ha sa thim di hen he chelang hi hal khat a boy je men na ale tu hen tamtah hin ki hotan na nga ting azong til tamtah na experience ten hin se do na hin twin just let's take it as a hypothetical situation okay te to kong ki boy ta be na yes an te to chamna ta loin tu hi no war no peace jen ke kanom line LC line of control la kaumen echelai ta ka situation chu pi ham te le NWNP kitin no war no peace chamnom lo galom de lo phalem chang ki kam di ti to bang khan hin haptama sa chun athu adu da ha se be loven e sante khat lam ga khopi lang hung lu dinga ki gongin
azinu tiuham aloi nu tiuham na haokip ho hin em ho hin haokip dan le kilome ai chko a seule azipa hi aloi pa hi e ho gama hung lu na dinga ke no te koma permission ala he ti dan do joi tin thulam leng au min na la lo wang chu khonung in jong ala kha poi ti hovel chu clarification au min hi cha ka se nom chu NWNP ka ti nom na chu ele hung lu no wa azinu chu ki tha ama chu kimana ke kap li ta cho that means trespassers will be prosecuted ti khatna buffer zone hi ki maintain na lai hi ti dana na lam ai lawale $80 na muam hi che na just gala pa na mu danin and political drama la the beseh hilo nume ka pusal khat ki ngai na thusi kana za chu permission na ga thu ma cha phallu he thelo de ti ke nun army lamkai pan he thelo de bol hin German ko ma thu ma za num lo kilung state na akika ron pa chu pusal pa na me do ching the ron le akingai ron le Guwahati de ma pu dong ki mutu ron de jing chu koi man ki kha thelo ieti ai le galaya chu igal mi khat chu ila ji I pi hung wa lu the yam ti yong chu dat mo ai la thi tan lun ta je a chu athoh pi me le te chun e ho team no team mo ne bo se de lang khat na de me nu yong ching che le pa chu la tu I bet na hi le an me nu chu a thil zo se fu ding a mai ta I to wa hi yong le ki tha chu adi e yong ki ti num do hi yong le buffer zone in nation an khela ile ti di ti na e ho no I khelle ti di chu ichi situation a chu tin me nu hi aware hi lo me le pa jong hi idin mun hi aware hi lo kha to lo na ya chu kitam na thu chai na lo ba e hong pa ya e ga hai lu ding wang chu da min kyung pi ki le be ta pu to adi de ama ho jong chu ta ki he e buffer zone chu parisa maintain ki bol di chu adi ai ji chu wa alang kha langa se ding nang ma hi chan kum hi chan Thingnoi experience na hi na to kilhon in na pa to e san pa tha dan hi abula ngai ta ma thu ma khat pa ta tawa na hi zo wa video record a bol wa kap li jeng hi chi hi $80 na stadium like thi be be chang tha thi jeng hian na ti ham ai lo wa le hi tia open ta ki tha pa hin a ki viral sa pa hin sei khat anei dinga ki bol he $80 na muam til hi ipila phat ji angol ji a hung ba lu hin tin til se bola wang chu hung ai lu chu ngai da ma thu ma hi le pati cha I tha do jong chu EPS da iga tha khel li mi la wa ga ka jing wang chu wa noi ve tinga chu in justify ki bol thi lu chu it rather it sends a wrong signal me le te ang chu ong ki tha til ki du chu ai chu we all are in a very sensitive state ya chu ke chu individual ka lungge la wang chu ngai dam thu ma ka ki ngai ka ki lung si je wa chu ong lu jing and ai wang til si ka gel puitin I think this something which we also should I hate team di ngai ka ta na khat mu chu ye chun phati chan tha do le chu chu de ga la I nang ta num he di ta nadam lu de hi jong le til che ki gel pun phati chan tian nang a buffer zone khel lang chun phati chan tha do le
mel koi de ham ti kalung ye cái thua bo practically aju to kitha ke mat pa chu khat ve de nga chu hung nim la ta mi lim zong de ga ka ma viral sa jo I pi ngai na mam ti chu pan nuin in ve tiung le che a reflection chu ko ku ki pum pi a de nga chu ki mel che ta chu ti ben a koi do dong da koi do jing le wang chu I pi ka lai e ti wa e le chu chu khat hin tin ai la min a khot ita tawa se la e ka pi ngo wang chu ti group je ma la na chu chil chu mai ken ka muda e na jong hi la ga le ki chang ku ken ka muda na hi te ta ka muda na hi tu chung popular government formation hung hiding na phung ki form ding ti ho to APP ho to hangum le le na ale emi te sunga zong a ki toi ba wang wa he a gua ki heu heu hiu cho abangin go form a ki form nge nge le mele te in ki hal di ti loi abangin form sa de mele te in chu ki hu do nan te ti loi ti vel na tua kum som ki lung set flima anu te le agwal hang pang ki muwa asana ki kan loi samjanga ki kan loi ti to bangai to ai achom choma ki kan loi wa hi chu ho lesson pi na dinga ki bol dan ham hiding ham ti zong na ke ma personal deduction ti ding hi main tin aje chu hita atha chu tha tai a ki that tai a thi tai ki tile ki chai ai banga a ki tha dan hung ki vel sa khel khel hin message pi nom khada ne ham ti zong hina hita thil hi ala dan za chom chom hin tin tha chung chang wang chu ko ben jong ki pi nom lo I lo a pa ham ki ti le chu se dan khat min tin a ki tha nung sanga chu adi le di lo se jong chu a mi thi ta ai wa chun ki sa lel pi da na ki do ki na lo like ma ba na hung thil hung di ho zong a ki ven the na ding le tua hi che thau hi ki su hing ki di ta lo na a tha chu okay a chom lam pen a si ding RIP rest in peace iti le ki chai hin tin ai chu hi cha pa na hi koi party hi chu thu chomai ta emi te chu hi ve na ale hi cha hi political message pi nom khadum ham ti lang do la hi ta him ki discuss hin na possible the ai wanga formation government formation ki ti chu iga bol je wa pa ya iga the di jong hello pi hi chom lo a chu ti le government ga si ma I na na ding che hi le ata jong chu government a ku na cha mu ding do lo thil ja mu lu gui de lu mu ding chang mu ve ve to zong aya ja ma ta ka se bo nga chu I cha ju iga pan wa hi le a separate administration pi ne dinga nu na ne lo ho la iga pan ki na wa hi le e yong chu a separate administration de lo na pang da na ki do kha de ham da na min e mu da ham ya chu kum ha che chen ki cha yin tin e ho he ka vet ve na le a lang pi ai um chan he ka vet le election hung le tet ki di da ne o e ki vo da ne oi kut bol lo wa i tet ki di na lai chu ten le ki na ki di ya chu mi pin lamkai hon jong e chi formation pa chu angai na I pi I pan lo je wa chu I pi a sa san lo ma chu teng la I gam I boi na chung chang thu ki che na ma sanga chu election ki te ang participate I bol lo di chu min zo e za di e mu che na pa election di de ga te ho ki gu na I ki vote ki tu ta jong he im da ne ki go ma na ya pan pi I wa pan pi che lo I ho e ho na che ho jong he them cho khat I vet ngai a phai to ai hung kyo na hi
masanga sangin halkhat athu zo che in na athu zo che in hung kihoin nam mi te maban ding nam mi te maban khan khoding gel na hin aji chu tu masen jong boy lai ten jong nang in na he ding hin aram bai tengol ki ti te hin mla cheng cheng yes an mla cheng by force in hunamin ahung lo loi thei lo ding ta threat pe ko min kangla sunga a ko lu ne ben na he cha chun biren sing bo che lo hin manipur ke lo ding tia sui dong kai sawitan ale hi to banga mla te control thei hon na emitian if you promise us in writing do da will join the formation tisu ai lo be ding hen na separate administration ka pi diun hen tia written promise adu da ni bolwa le government formation ka zaw di heti chu ha pi ei le ki them hi lo diu ham mi aram bai tengol den mla te hit ma control theita en hit an bolwa le ti le chu thu hi themo mo lo di ke gel dan na but in a way six schedule be na manipur chu ke loading six schedule and complete autonomy ni payment lang part of manipur ka hi diu manipur ke sa loading six schedule provision phata is with you ya kinop tu nai le bang chu okay ti khadum jana na pat manipur chu ke loading hin a part of manipur ki hi ve ding hin government formation hong jaw nge ti le chu to some extent I feel it's politically viable khuti lova hi le thil chom chom thil hi nangin na se bangin hita hoi lai pium thiam ti hi vet le ding hin na tu masanga YouTube episode khana kana bol na sepai nu pa ki tu lo te ang ki boy pharu le thil tam da ka sein hi cha ka se khat ho nu mei khan le pasal khan hong ki chen tiang le thi nan e khen lo le ka khen lo ding ni hi da he ki tep na khat om cho na ale hong ki khen ahong ki khen phat tiang le ipi thi nan khen lo le ki khen lo din ti lo ham te le thi nan ka ti chu ta sa thi na ki se khel khel lo wa to na chunga ka lung thim thi ka lung gel thi ai tai thi chu Ye a chu to hi zo ka se chu itil thum pau hi itip san lo di as it is ai sai chu ting le ke ve da na hi government of India le me le te zo Manipur integrity ju ake ding ade lo wa hi le it high time even the mate should wake up Manipur ke ding cha ade lo wa hi le me le te zo till ahead the part home di chu let us be patient nga ha it's the government of India jo me le te hi 200 part home di chu Manipur integrity chu akelo ding na de jwa akelo de dinga ji ipi na gel bo anti part home di chu di chu ti part de le na te no ade chu an se do di chu Hichipa ni ko ahung sun the na dinga chu to hi itil bol pa hi ki mu pon te alung nev na thu se lo di phat cha ichi pi ding I hai pi ding I se di phat khat teng le me le te chunga hi ka se bunga thu do hon bis Manipur chu kangai lu na ti wa akelo ding na de wa akelo na dinga chu ipi na bol de hon ki do phat de chu akelo na dinga chu ipi chu hi the ham chi pas what is possible and what is not te me le te ase the lo wa khat cha jong chu mo term sa bo da he go ma Manipur chu nom da da le hung ke he chi pa chu phat cha nam pin he chi lung thim chu I ken ding ki mu pon te I pi se bang yam ti ko kha nun phai sunga ga chen lut the na thanup na jong kha ne ya ki be de he to so in a zu nga ya ti yong hi tho ji
ni khat teng le kina jong le han kumel ha phat ni ko chi ide imu te e ho jong tu ipi lung han ta ti time heals everything this ad hin na jo si an su dam ding tunin phai tu le chi po ni ki han ho pun tin ki ha sel pun tin ite the na pa no ni ko hung ki mo jong e ho la hung lu ni ko men chu le se chi dan bo ki to ki do di ti ne jong de lo a hin la ide pau te in mu ti te ngu le me rei chunga ji pi ki lung hang te do til khat ide khat imu che ni di wa so e thu ha ti e ho hi mil ilung han jong ni ko sot ji lu chu ya nam do ku kyo de lung ha na ni som nga de ti ji ni som ma ki lung dam the ni lai mi him so I phat naw khat jong I weakness jong tu mi da hen chu je chun I ki thu la lung pe na chu le lung nem ki pi lu to ai ki hu li mu wa hi le lung nem na thu jeng I sei ta mu lo di jeng I sei ki mu lo de he I tiu bangin ki bola ki nung chon lo de ti mixed opinions le se ngai ne chu a hin la ikithula nung pe na chu I thil bol I nga lo de I hai pi si yo de mon an se pha nung nom le da le chu dam de ding hai ti an gel do te me le lang chu a ching ta min chu lek chu mi ching be lo chu nom le da le hi cha hi conclusion ka hung chi ding tin la government of India to hit bang ho hi kihoulim Pu C ding ki mu pi ding ide dan til ho jo mo ho jong hi phadicha ke e na do wa wang ju ka sei ba ke jen ho thomin ho pi ta win ka ti ju te le phatan he ka ti ai le do e nong simple ta ki don bu de ai wa ti vet when in the long run chi bo hi a solution ju chi bo hung hi dinga mata cha tua na sei chet hu hal khat hin interject hin boleng tua na sei dana thuma hop di hi thuma hop di hi ta le ale tua e sante elo tua u keng te cha lo dan hi u ki hom ding hi tamo mon le ku ki te to hoi lai lai ya e ki khen hom ti jong khu alteration of alteration of boundary areas ti a bol nom jiu jong hi tem ti jong na aita strategic dewai gelai la je chu what is what is lost on ground cannot be reclaimed on paper on table ti khari military agana sim kha ven na Pakistan te toy ki do lai ven na se pai ten do zo talawa gam be gam pheng khat thlang khat hin dal ha chu table chu ki nung la the lo he se pai ta he ti khan o men na hai chu u keng te hen azui wa hidem ti jong ka gel phat ko mahum zin gam le bo ke le ai ne ma ho hin alung thim mu yong hi British then divide and rule policy cho hat now cho ami em kitu te wo ke wa ni so wa le ke khat mo la nga pan wa hi la mo chu machal jeng ma cha ita we should do te ang hi chi hi aman chu ya chu hi chi tu hong ki se ting le ong dai khen cha ki se la do de gam gi to kang pu pi long district tu to de lo te ho mo ho da na ki gel na la ju ai chu pen ta chu boina ai wa nga tu documents jong tu hun se yin tin occupational right jong min ani chu mi kum na lo sa de tu na ki ya ta ga chu jong chu a cheng ho tun right ni chu so til pa de wa hi le til pa de ting le there is always a way out to solve these problems ti ya chu ti chu
kununga hung ding tu lung su to athil kisia ahi jong thi thuk chi lung chi ka nei jing ji wa chu e ho jong to ku na hi gam le go chu do la hi padija preparation in a yungai chu documents prove padija it chi tu yung kinei le cha base ball then automatically government of Indian oilai ham pa chu na ale ku kyo boundary chu amon ei lai ti on lai ti jong de gam gi khat ta bang chu nan tin e jong le ke vai pu na khat te be gam gi chu ong ki chi ngai apai hapa ni kyo na jong hung sort ki tan ma ban yen thil hung development hung to tin ken jong thil point tam tanang to discuss da ka koi ho apart chain tin ki houlim ji tin tu nya ding in he chen chai pot tin na nom taw te le mang pa dam sha